Kada znamo u šta vjerujemo, nije nam teško da damo sve od sebe. Jer znamo da svi imamo istu želju, istu žeđ za pobjedu. I kada se od nas očekuje više, mi koračamo još dalje. Zato smo ponosni. Zato smo smjeli. I baš zato bodrimo svim srcem. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja. Uvaženi gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedan razgovor sa povodom u okviru emisije Olimpijski krugovi koje naša televizija realizuje u saradnji pod pokroviteljstvom zapravo Crnogorskog olimpijskog komiteta. Čast mi je zaista i zadovoljstvo da večeras mogu da ugostim Mariju Vuković, devetu zvanično sa olimpijskih igara u Tokiju, skakačicu u vis koja je ostvarila najbolji rezultat u atletici u istoriji crnogorskog sporta. Marija, dobar dan i dobrodošla. Hvala što si se odazvala pozivu prije svega. Hvala tebi na pozivu i pozdrav svim gledalcima, dobroveče. Pa je ovako, prošlo je već nekoliko dana, vjerujem da se nisu skroz slegli utisci. Jesi li se malo ovako smirila, jesi li došla sebi, jesi li konačno ovako, jesi li svjesna zapravo što si napravila, kakav si uspjeh napravila i kako je to sve odjeknulo kod nas u Crnoj Gori? Pa prošlo je 10 dana i ja se trudim ovih dana da ispoštujem sve, da svuda stignem, da se vidim sa ljudima i da se zahvalim svima koji su podržavali. Iskreno nisam znala da je ovolika podrška, da će me ljudi prepoznavati svuda, iako se za atletiku do malo čas nije ni znalo, ali lijep je osjećaj, mada ja uvijek kažem ja se bolje osjećam kad treniram i samo kad skačem i kad idem da se takmičim. Ovo nije možda neki moj fazon, ali treba ispoštovati, ipak je ovo velika stvar i znam da ljudima znači, da su se oduševili, da su svi sad uz mene, da svi sad prate, ali treba nastaviti, vratiti se u normalu treninzima i još tih par takmičenja, ali lijep je osjećaj svakako, a mislim da se nisu slegli još utisci, da ja nekako, čini mi se, još nisam svjesna koliki je ovo uspjeh za Crnu Goru, za crnogorsku atletiku, iako znam da se dugo čekalo i možda očekivalo i da se desi i prije, s obzirom da je 2010. bilo to svjetsko juniorsko prvenstvo i titula prvaka, ali došlo je, mislim da je došlo u pravo vrijeme i nekako da sve dolazi kad treba i nadam se, uvijek kažem, nadam se da će posle ovoga samo ići na bolje, da opet neće biti nekih perioda stagnacije gdje će ja čekati ili gdje ćemo svi čekati neki bolji rezultat. Biće tako, očekaju nas, čekaju te zapravo, čekaju vas zajedno sa trenericom, jel? Dijamantska liga, prije toga ide Budimpešta, bit će naravno riječi i o tome da se mi vratimo na par minuta u Tokio. Prve su ti bile olimpijske igre, tako da ih nekako ne možeš porediti sa nekim ranijim. Znamo kakva je situacija bila prije igara, znamo da nije bilo gledalaca ni na otvaranju, ni na zatvaranju, ni na stadionima tokom mitinga, tokom zapravo takmičenja. Ono što me trenutno zanima jeste kakav je tvoj osjećaj bio od samog slijetanja, pa idemo preko smještaja, ishrane, uslova uopšte, treninga, kako je sve to izgledalo prije samog takmičenja? Ja bih krenula sad sa balkanskim prvenstvom u Smederevu, jer nekako tako iz Smedereva je sve krenulo. Ja bih rekla moja neka priča za olimpijske igre, pošto sam se nadala i vjerovala sam da ću uspjeti da ostvarim normu, ali tu je nekako došlo sve i sve su se kockice sklopile i možda sam imala tu sreću što je u Smederevu malo bila opuštenija atmosfera, pa je bilo malo i ljudi okolo, pa sam ja imala taj osjećaj malo bolji i odmah nekako lakše bude takmičiti se, jeste. I s obzirom da sam par dana pred balkansko prvenstvo upala već na wild kartu, to sam možda par puta i rekla, da sam se nekako više smorila nego što sam se ja oduševila što sam ja upala kao idem na olimpijske igre, nego je to mene nekako pogodilo što je balkansko prvenstvo bila zadnja šansa da se ugrabi norma za olimpijske igre. Ja sam rekla, pa zašto su sad
stavili wild karte, kao opet nisam dala sve od sebe. Ja želim da idem na svoje olimpijske igre prve, da idem sa normom. I nekako se taj dan sve poklopilo, sve su se kockice sastavile i samo skakanje. Pritom su visine iše 195, 197, gdje sam ja zamolila da bude 196, jer ako skočim 95 nije mi ni rekord, nije ni norma, opet tu sam, a nisam tu. I nisu htjele sudije da to promijene, ali kad se skočila 197, to je bilo stvarno taj trenutak od kojeg sam ja sa trenericom pričala i već nakon par dana sam se vratila u Atinu treninzima i rekla sam joj ok, skočila sam, ali onda ja samo vidim Tokio i... Podižemo ljestvicu. Da, i nekako sam se opustila i rasterećeno sam išla sa nekim većim samopouzdanjem i rekla sam trenerici stvarno želim da iskusim sve čari olimpijskih igara jer sam dugo čekala na to, 2 sam propustila, splet okolnosti što god da je bilo, ali nekako sam bila ispunjena nekom drugačijom energijom, ne znam, i od samog kretanja iz Atine, pošto sam iz Atine išla jedina od svih naših sportista, do dolaska tamo gdje me Igor sačekao, mislim da mi je u suštini tih 11 dana proteklo savršeno, da meni ništa nije smetalo, da sam ja uživala u svakom trenu, komentarisala sam kako je lijepo vidjeti toliko divnih ljudi i sportista na jednom mjestu, toliko profesionalaca, da prosto mnogo razlike od svakog drugog takmičenja na kojem sam bila i ta sama organizacija njihova je bila savršena i opet kažem, i bez obzira na to što nije bilo publike na stadionu, stvarno atmosfera je bila magična. Makar meni, da li je to zato što sam ja u svojoj glavi već to tako sve zamislila i podigla na neki veći nivo, ali stvarno ja sam uživala i nikakvog propusta nije bilo tih 11 dana i tih nedelju 10 dana prije samog odlaska. Pa to se zapravo i ovako nekako smo mogli to da osjetimo i po tvom nekako ponašanju, jeli, na stazi sve se nekako poklopilo. Odlične kvalifikacije, sve iz prvog pokušaja, tu smo nekako, ja cijenim da smo inače nekako neskroman narod. Odmah smo mi podigli ljestvicu, odmah idemo na medalju. Tako, idemo na medalju. Sve iz prvog pokušaja, ok, super, idemo finale. Onda u finalu onih 196, nevjerovatan rezultat, moramo reći, samo su 4 rivalke skočile više od tebe. Na kraju 9. mjesto jer se rušila 2 puta ljestvica na 196. Podijeli s nama osjećaj da ga nekako uporedimo. Kakav je kad ti gledaš sve njih dok one skaču, dok čekaš? Ja ću opet povući neku paralelu s boksom. Najteže je zapravo dok čekaš da dođeš na red. A kad uđeš, kad sve to bude, kad dođeš na red, onda ima li tog adrenalina, potpuno drugačije bude makar ovamo. Je li tako i u atletici? Kakav je osjećaj da napravimo paralelu? Dok čekaš druge da skaču, dok čekaš svoj red, je li tako? I kad izađeš na stazu. U suštini, dosta godina sam tako gledala druge, upoređivala se, uvijek nalazila sebi neke zamjerke, jesu li mršavije, jesu li jače, jesu li bolje, ali mislim da su kvalifikacije olimpijskih igara bile moj osjećaj je bio takav da je to bilo moje najbolje takmičenje, moje najbolje pojavljivanje od kad ja treniram atletiku, a to je već dugi niz godina i da je samim tim što sam ja bila toliko opuštena, ja sam toliko uživala u svakom skoku, u periodu između skokova bilo je dosta čekanja s obzirom da nas je bilo po 16 u grupi, da ja u nijednom trenutku nisam, iako sam pratila neke skokove od drugih cura, da ja nisam u nijednom trenutku razmišljala kako je ona skočila ili kako, ja sam samo postojala tamo, ja sam postojala, toliki fokus je to bio da prosto, ne znam, sad da ja pokušam to da objasnim, ne znam prosto da objasnim, tako neki mir i neka sigurnost da sam ja tu došla sa normom, da ja sam došla tu da pokažem ono što sam ja već 10 godina radila, zašto sam radila i mislim da mi je to, da će mi ostati, mislim, u nekom baš dobrom sjećanju i želim taj osjećaj da zadržim. Ja sam trenerici nakon kvalifikacija rekla da želim taj osjećaj da zadržim, da ga imam u finalu, zato što sam toliko bila sigurna da je bilo 198 posle ti 195, ja bih skočila to, tako je nekako izgleda, možda ne bih, ali jer je to skok u vis, nikad se ne zna, ali
Generalno ima toga da je teže čekati i gledati, ali mislim da generalno kad neko ima, kao što sam ja tog dana imala toliki fokus i toliko neko samopouzdanje da prosto nije bitno u stvari kakve su one, da li su one spremne. Ja mislim da za 197 u Smederevu i za kvalifikacije koja je norma je bila 195 da se uđe u finalu, da sam ja ta 2 puta rekla da je 199, ja sam rekla taj dan ja ću skočiti normu jer ja želim, kao mislim teško je reći kao svaki put će se desiti. Snaga volje, da, ali je to toliko bilo, mislim hvala Bogu da se sve sklopilo, ali tolika neka snaga volje i lakoća i uživanje da je trenerica s kojom već radim 2 godine rekla cijelu ovu sezonu, više takmičenja sam imala taj osjećaj, rekla, s obzirom da kad sam došla kod nje nisam skakala sad, najbolje da je bilo malo godinu dana nekog mučenja, da rekla, meni je najdraže što te ja vidim da ti uživaš u skakanju, da ja vidim tvoju facu koja je ono, ja sam ovdje jer zaslužujem da budem tu, a dosta godina nisam imala taj osjećaj da pripadam skakačicama u vis koje vrijede, a ove godine mislim da je bila da je to taj osjećaj koji sam tražila svih ovih godina i da je to ono što ja radim. Poklopile su se fizikalije i psiha i eto rezultata. A teško je raditi nešto što ne osjećaš da si tu i teško iz toga se izdići da ti budeš posebno u pojedinačnim sportovima, jer tu nema nekog da te zamijeni. Džaba, ja kažem džaba i ljudi oko mene koji su govorili pa ne razmišljaj tako, dobra si ti. Dok ja nisam sama možda ukapirala ili došla do ovog momenta da sam ja sigurna u sebe da je to, da sam ja sad i ovo što se desilo na olimpijskim igrama nije se desilo preko noći, ja sam toga svjesna i tekako i to što se vidi tih pola sata, sat, to je, ja mislim, sigurno 5, 6, 7, 8 godina nekog. To je rezultat prolivenog znoja i možda i krvi. Mnogo plakanja, mislim ne u smislu ja sad se žalim, meni je bilo najteže, to je generalno sportisti u životu ljudi pa se bore za neke stvari, ali dosta nekog pitanja da li ja zaslužujem da budem tu, da li je možda 2010. to bila neka slučajnost, ali ne znam, to je stvarno neka, nije slučajnost i definitivno sam rekla sad je moment i ono kad mi neko kaže dobro i dosta, možda sad skačem s teme na temu, ali često puta se sjetim koliko su se ljudi, mislim, bacali fore i smijevali to što ja mijenjam trenere, što ja sad sam jedne godine s jednim drugim i onda ja kažem ja se našalim uvijek, ne uzvratim, ne naljutim se, ali prosto nije to nešto što sam ja htjela. Naravno da ako sam ovdje, ja želim da budem ovdje, da imam svog trenera, svoju ekipu i uvijek kažem koliko su se šalili, a u stvari to nije za šalu bilo, jer ja se taman možda negdje priviknem i opet ide iz početka, traži i onda izgubiš još 2 godine. A nije lako naći nekog sa kim se tako poklopiš, sa kojim se tako nađeš. Zato mislim da Joana mi je prva žena trener u mojoj karijeri i nekako mislim da smo od početka napravile taj neki, jer je ona stvarno divna žena prije svega, dobar čovjek i onda kao trener je pokazala da zna i da sam ja od početka sam vjerovala, samo sam rekla prva stvar, jedina koju sam rekla sve može, ja vam sve vjerujem, ja ću dati sve od sebe, ali samo mi kilažu ne spominjite, ne stavljajte mi pritisak jer ja neću sigurno skakati ako bi se bude spominjala jer je to toliki niz godina da vjerovatno ljudi dan danas mene gledaju kao da li sam se udebljala ili nisam, a to uopšte nema nikakvog smisla, po mom mišljenju. Inače, ja to volim i u našim prenosima fudbalskim da kažem, mi imamo 600.000 stručnjaka za sve u Crnoj Gori. Onda svi sve znaju i svi se u sve razumiju i ja uvijek kažem, pustite ljude da rade svoj posao. Valjda neko zna to za što je plaćen. I ispostavi se da na kraju sve to nekako dođe na svoje kad se radi dobro, kad se radi posvećen. I najlakše je sa strane nekome. I meni je lako moje sestre da kažem nešto u stvari da sam ja možda u toj situaciji isto ne bih znala kako da se postavim, ali uvijek smo dobri nakon bitke, uvijek smo nakon bitke generali i to će tako uvijek. Niko ne ide tvojim cipelama, u tvojim patikama, kao što kažu da ja sad ovdje ne filozofiram, ali svako je svi smo različiti i
ono što je najbitnije... Ono što tebi odgovara, meni možda ne odgovara, i ako radimo istu stvar, ti ćeš je raditi na jedan način, ja ću na drugi, i koliko god. Kristina Rakočević je to par statusa na Facebooku podijelila gdje sam ja zaplakala zato što znamo i prošli smo neki isti put, i iako je ona mlađa ide nekim mojim putem, da kažem, ja utabam malo pa se ona vraća, ja sam rekla u Parizu da budemo zajedno, ali tako kroz taj neki status je ubacile neke stvari za kolač, za izlazak, i to su neke stvari što ja treniram atletiku, ja skačem u vis, ali ja sam od 365 dana, 300 dana sama. U smislu, to su treninzi iz soba i nije to... To ljudi ne vide. Ja ako izađem, ne izađem da ne mogu da hodam ulicom, ja izađem da meni bude merak, nešto ja idem sad da se opijam ili da pojedem kolač, jer eto, nego to ako sam, ja mislim da mogu da ga pojedem sad, mislim, vjerovatno imam dovoljno godina i nekog iskustva za sebe da mi to više ne smeta toliko, ali Pa najbolji odgovor je Tokio, u stvari, za sve te kritičare, najbolji odgovor je rezultat. Ja sam to i uvijek rekla, i generalno kad se nešto spomene, i za sve ove godine što ja možda nisam bila tu, što nisam skakala, koliko god je bilo nekih stvari sa strane koje su sigurno uticale, ja sam tu kriva, jer možda ja nisam, ne možda, nego nisam bila možda dovoljno jaka kao sad da ja podnesem to stoički, da ja kažem, ok, ti to misliš, ali ja mogu drugo, i nisam bila svjesna toga, niti vjerovala u sebe, tako da niko mi nije bio kriv za te godine, niti Marko, Janko, Savez, komitet, ne znam ti nijako god, to sam bila samo ja, i uvijek kažem, rezultat najbolje govori za sebe, da li ili ne, ja sad se razjašnjavam, nema potrebe. Sve je rekao rezultat. Kažem ti iz prizme nekog ovako, što se tiče atletike laika, prosječnog posmatrača. Sve je rekao rezultat i nema tu više što da se doda. Osjetili se podrška svih ovih ljudi odavde? Miljama si daleko, hiljadama kilometara si daleko od Crne Gore i od tvoga Cetinja. Ujedinila si Crnu Goru do te mjere, podrška je toliko nekako kristalno jasna, homogena. Cijela Crna Gora je bila homogena uz Mariju Vuković. Apsolutno svi pričaju o Mariji Vuković, ti toga možda nisi bila svjesna, ali to je tako bilo. Je li se to osjetilo možda, pa makar i mrvicu na stazi, je li ti pomoglo malo, je li ti dalo neki vjetar u leđe, kako u kvalifikacijama, tako i u finalu? Pa iskreno, sam odlazak tamo i generalno to uvijek ide na isti način i nije nešto što se prvi put dešava, da se ispratimo, eto, srećno i vidimo se, da je to toliko puta ono, kao pa što se desi, mislim, s jedne strane razumljivo s obzirom da možda rezultat prije toga nije govorio nešto više ili davao neke sad nade da će biti nešto više, ali uvijek je lakše podržati posle kad sve ide kako treba i potapšati po ramenu, ali definitivno kvalifikacije nisam imala sad neki pritisak ili osjećaj da, osim šačice ljudi oko mene koji znaju i sa kojim sam non stop u kontaktu, da su znali i da su me podržali, da sam ja osjetila tu vrstu podrške, ali i osim toga što kad su vaterpolisti i rukometašice završile, što su oni odmah, sad su sve oči uprte na tebe, ja kažem pa nemojte tako, ali definitivno u finalu, nakon kvalifikacija koje su bile stvarno fantastične i za mene samu, kada nisam mogla da vjerujem da je to tako lako ispalo i desilo se, toliko podrške, ja sam se trudila to veče da odgovorim na poruke, da šerujem, jer mi je bilo drago i vidjeti i prosto nekako je sve bilo wow. Samo finale je bilo, osjetila sam to i samim tim što se prenosilo ovdje u Crnoj Gori po prvi put u istoriji da se atletika tako prenosi, pogotovo s olimpijskih igara i pogotovo samo skok u vis. Mislim da je bilo fantastično. Koliko god ja mislila možda nisam imala pritisak, mislim da generalno jesam na neku stranu, iako sam ja dala svoj maksimum, opet sam htjela i da pokažem možda još više, da ti ljudi koji su pored malih ekrana možda se poraduju još jače, iako je ovo stvarno veliko i samim tim što sam se ja ustalila na ovim visinama je za mene makar
velika stvar i neko stvarno veliko samopouzdanje i motivacija za dalje. Ja se nadam samo uvertira za ono što ste mi pričat ćemo. Pitaću te u čemu je tajna. Vidjet ćeš zašto te to pitam, ali ja sam ti pomenuo prije početka emisije da sam ja nekako tu homogenost, to zajedništvo osjetio 2017. godine kad je naš Dejan Zlatičanin boksovao protiv jednog tamo Amerikanca, da sad ne ulazim u te bokserske termine, za svjetsku titulu, branio svjetsku titulu. I to je bilo u 4 sata, 4-5 ujutru. To je taj američki udarni termin, tamo je to oko 11-12 sati uveče. Mi smo poustajali svi da gledamo Dejana Zlatičanina poslije 10, 15, 20 godina, jer svi se sjećamo tamo nekih američkih šampiona koje smo gledali, koji su bili veoma atraktivni. Tada sam osjetio tu homogenost, tada sam osjetio da smo svi nekako uz Dejana Zlatičanina i sad sam osjetio to da smo svi uz Mariju Vuković. Vidjet ćeš zašto te pitam, u čemu je tajna? Čime je to Marija Vuković izazvala pažnju i divljenje, navijanje, šta sve ne, cijele nacije, ovako, ali bukvalno cijele nacije? Ne znam, iskreno mislim da dosta poruka koje sam dobila i nije bilo samo rezultat kako sam ja skočila, jer kao što smo i pričali, dosta ljudi ne zna što je skok u visi, kako to funkcioniše, kako ja imam 3 skoka i nebitno, ali mislim da je većina poruka bila da su se i oni rasplakali nakon moje izjave, nakon kvalifikacija, koja ja nisam bila svjesna da je to tako, pošto ja sam pričala i ja sam emotivna generalno i prije toga bila i za svaku sitnicu da znam da zaplačem i sve me pogađa i tako volim da širim ljubav i pozitivnu energiju, ali toliko poruka koje sam dobila i ta emocija je bila iskrena i to su ljudi prepoznali, mislim, tako sam dobila poruke, ali to je, ja mislim, izašlo iz mene, to je bio srećan moment što sam ja ušla u finale, nije bilo sad za plakanje, ali mislim da se to skupljalo toliko godina u meni, ta želja da ja budem tu gdje sam bila tog dana je... Evo i sad nekako mi zatreperi glas za to što prosto neopisivo je reći zašto ja plačem što sam sad ušao u final olimpijskih igara, ali je to da mi je neko rekao prije 2 mjeseca da ću ući u finale, ja bih rekla ok, da dođem do olimpijskih igara, ja sam presrećena i to veliki uspjeh doći kao što su došli naši vaterpolisti i rukometašice i uvijek ispomenem i stvarno i treba spomenuti jer iz naše države da smo imali 33 predstavnika je velika je stvar i učestvovati tamo sa svim tim ekipama koje imaju mnogo bolje uslove, mnogo bolje sve, ali mislim da ta iskrena emocija je nešto što je ljude kupilo, da tako kažem, i kao što sam rekla posle finale, ja se opet rasplakala, možda je to bila neka druga vrsta emocije, nije razočaranost, jer sam ja bila zahvalna što sam u samom finalu, ali možda što nisam dala još taj neki dio mene što je moglo da bude tog dana, ali onda sam rekla na kraju opet plačem zato što kao smorit ću ljude više koliko plačem, ajde nešto da pričamo, ali u stvari generalno moje mišljenje da je to nešto što je spojilo i što je možda bilo zanimljivo gledati nešto drugo na TV-u, na olimpijskim igrama, pošto je skok u vis. Mislim da je zanimljiv za gledanje. Ja bih dodao samo, opet kažem kao laik, kao prosječni posmatrač, da je Marija Vuković bila umjerena u izjavama, da je Marija Vuković bila skromna, da je Marija Vuković bila, da se Marija Vuković, ovako, da budemo što koncizniji, da se držala sporta. I to je uvijek nekako tako bilo. Uvijek je Marija Vuković pričala samo o sportu, pričala o svom treneru, o treninzima, o Atini, o očekivanjima, o nadi koju gaji, o nekoj, kako je to sve nekako djelovalo, sjećam se na ispraćaju, pričali smo stidljivo, ja mogu, imam to, ali ajde polako, da korak po korak mi idemo. To je jedan od razloga i to je fakat i to će prepoznati oni koji nas gledaju u ovom trenutku. Zašto sam te to pitao? Ja bih dodala samo, izvini što te prekidam, da je definitivno to stvar kućnog vaspitanja i da su nas roditelji tako vaspitali kroz život. To nije bila samo ta izjava na TV-u ili kad god mi pričamo, nego
uopšteno u životu su nas naučili da budemo tako, mislim, skromni. Nije sad i to kad pričam može izgledati ili zvučati, ona priča da je skromna, ne pričam to, nego prosto su nas naši roditelji naučili svemu tome i mi se držimo tih nekih principa, koliko god to izgledalo ili ovako ili onako, da prosto jedino tako kroz život, da je to neki naš put i da tako i treba da bude, da ja ako skačem uvis, ja skačem uvis, ja se ne bavim drugim poslovima i ne ulazim u druge teme i ja ako skačem uvis ne znam o tenisu ili o vaterpolu, znam da kažem svoje mišljenje ili što ja mislim o njima, ali ne da dajem savjete. I sad sam ti se ubacila, ali u Atini u našoj grupi još jedna cura Grkinja koja skače u vis i koja je ovih 2 godine od kad sam ja došla, ona je vuče neku povredu i ja sam par puta pokušala, dok još nisam skočila normu, ja sam pokušala njoj da kažem i ona mene smatra kao tebi je sve došlo tako lako, ti sad skačeš, pošto sam ja ove godine skakala visoko i to je sve lijepo išlo i onda sam ja par puta pokušala njoj da prenesem ono što sam ja prošla, ali s obzirom da je meni to smetalo dok sam ja se trudila, na primjer, da smršam, pošto je to sad neki njen problem, ja sam rekla da ne treba da se opterećuje i kad pokušam da joj dam neki savjet, ona je to shvata ili ne znam, nekako ono kao što ti imaš meni da pričaš, tebi je sve došlo, eto ti u Atini uživaš, treniraš, skačeš visoko, ideš na olimpijske igre i onda ja dođem mojoj sestri, kažem, i počnem da plačem, kao pa ja sam samo htjela da joj pomognem, jer mislim da sam ja to prošla, da mogu da... I ona kaže, ti si takva da ne znaš, možda i ne želiš nekome i stvarno ne želim da dajem savjete, iako možda imala bih što reći, s obzirom vezano za mene, za kilažu, za neke druge stvari koje sam ja prošla, ali ne volim da dajem savjete ukoliko neko ne pita, u smislu ne volim da se ubacujem negdje gdje mi nije mjesto, a često puta ljudi to i ne znaju, tako da prepoznaju da je to dobronamjeran savjet, da sam ga ja prošla, ne da govorim eto jer mi je neko rekao ili... Eto ga i šlagvor za sljedeće pitanje. Je li sportistima mjesto u politici i je li politici mjesto u sportu? Da se ogradim. Privatno ti možeš da budeš Marija Vuković, možeš da budeš što god hoćeš, ili tako, privatno. Je li, zato i pitam, ograđujem se, je li politici mjesto u sportu? Jesam li ja, hoću li ja, kao profesionalni sportista, da svu svoju energiju sjutra uložim na to da se što bolje pripremim za takmičenje koje mi dolazi, koje će možda da mi otvori mnoga druga takmičenja, vrata mnogih drugih takmičenja, da radim ono u čemu sam najbolji, zašto sam radio cijel život, ili ću da pratim neke izjave naših ovih zvaničnika, da ne upotrijebim neku grublju riječ, da budem ovako politički korektan, ili ću da pratim njih, da reagujem na sve to što oni urade, što oni postuju, što oni objave, ili kako se to kaže moderno, i da iznosim na osnovu toga neko svoje reagovanje, neko svoje mišljenje, koje pritom, opet da budem što blaži, ne mora da bude relevantno. Jer ja kao profesionalni sportista nisam svoje vrijeme i trud i rad uložio u, recimo, neku politikologiju, nego na borilište, na stazu, razumiješ šta te pitam. Nećemo da dužimo o ovome, jer samo sam htio to da provučem nekako, došlo mi je kao šlagvor. Ima li mjesta politici? Moje mišljenje generalno da ne treba da bude politika, jedno sport je drugo i jako je to kod nas mnogo povezano i mnogo se često zanesemo tim nekim stvarima, kao što sam i rekla. Naši roditelji su učili drugačije i ja generalno ne pratim politiku i nije nešto što me zanima jer sport je nešto što ja volim i normalno je da trebamo nekad, ja i kažem, možda nisam dovoljno upućena, možda bi trebala da znam više stvari, ali prosto me ne interesuje, ne kao briga me za njih, ali ne interesuje me u mojoj sferi života i trenutno me to nešto ne zanima i uvijek se trudim da to sve što radim ovako srcem i vezano je za sport. Moj život je sport, društvo i volim da sam pozitivna i da sve gledam na tu stranu, a
Što se tiče politike i svega ostalog, to bih uvijek prepustila onima koji se time bave i mislim da nama sportistima nije mjesto tu i da nikada ne bi trebalo njima ni biti u sportu. Dovoljno. Apsolutno sam dobio ono što sam očekivao. Još ćemo malo kod ovih škakljivih tema. Nisam to praktikovao da radim do sad, bilo je na tom tvom mjestu ovako dosta naših olimpijaca i to su sve divni ljudi. Ja kažem od najmlađe Anđele Antunović pa do preko Jelene Pantović koja je u streljaštvu se takmičila, pa do Draška i Majde koji su tu nekako najiskusniji. Sve su to divni ljudi. Tako da nećemo nekako puno na tu stranu. Nisam od njima pričao o tome, nekako sam sad iskoristio priliku jer dosta se toga izdešavalo. Pa mene pita. Da iskoristim. Izdešavalo se dosta toga nakon olimpijskih igara, čuli smo neke izjave možda i neodmjerene, nije na meni to da sudim i da ocjenjujem. Ono što me interesuje jeste kakav je odnos Crnogorskog olimpijskog komiteta prema Mariji Vuković. Je li Marija imala uslove za rad, je li imala pomoć? Malo da nam to ovako približiš. Pa evo, ja uvijek spomenem 2010. godine kad sam bila svjetski prvak, već tada se od mene očekivalo olimpijske igre u Londonu, da sam ja siguran predstavnik Crne Gore i ja sam propustila te jedne pa sam propustila druge i s obzirom da sam ovih par godina opet koliko toliko, ali vratila sam se na neka vrata skakača u vis, da kažem 1,90 m plus, da sam stvarno do Olimpijskog komiteta imala podršku i da predsjednik Duško Simonović da je uvijek nekako vjerovao u mene i da sam zadnji ciklus bila u njihovom u planovima, jel? U planovima Olimpijskog komiteta i da su me podržali i nakon kvalifikacija, nakon finala sam stvarno razgovarala sa njim i razgovarala sam s Igorom Vušurovićem i tu smo nekako imali baš finu komunikaciju gdje sam ja osjetila da će to ići u nekom dobrom pravcu i da su i oni zadovoljni sa rezultatom i da žele da pomognu, da ja ne moram da razmišljam o nekim nebitnim stvarima kao što je to često bio slučaj i mislim da neće ostati samo na priči i stvarno ja bih se ovom prilikom i zahvalila, iako to uvijek izgleda kao ja se zahvaljujem čisto reda radi i možda tako ne misle sve moje kolege, ali što se mene tiče stvarno Olimpijski komitet je bio tu kao podrška i jako uvijek ponavljam, iako me nije bilo dugo, ja sam tu, za Crnu Goru sam ok, ja ću skočiti, bit ću prvak Crne Gore, nažalost, jer nema posle mene nikoga da skače, ali znam i svjesna sam da bi Olimpijski komitet podržao da to moraju biti neki ozbiljni rezultati, da to nema nikakve veze da li sam prvak Crne Gore. Tako da... Podrška je tu? Podrška je tu, definitivno. Podrška je tu. Podrška nije tu samo, je li tokom nekog pripremnog perioda, da kažemo, od pola godine ili godinu. Podrška je tu tokom cijelog olimpijskog ciklusa. Mi smo cijeli olimpijski ciklus i kako je bila prošle godine situacija što su otkazali olimpijske igre, taj ciklus se produžio za 1 godinu dana, što je nama olakšalo na neki način, jer da nije bilo podrške od Olimpijskog komiteta, mislim da to ne bi bilo moguće izgurati do kraja, s obzirom da sa druge strane ne pristižu neka sredstva i nema sponzora ili nebitno, svakako da je značila ta podrška i ja se iskreno nadam da posle ovih razgovora i posle ovog rezultata da neće ostati samo na priči, da će se tu nešto završiti za uslove i za neko nesmetano, a ja se nadam da će opet skakati i da će do Pariza biti sve kako treba. Da ćeš odgovoriti rezultatom. Da ću odgovoriti rezultatom. U što ja lično ne sumnjam. Ako nisam pitao sve ostale koji su bili tu, ovo jesam, ali bukvalno sve sagovornike. Ti si nama pokazala u stvari što znači skakati za Crnu Goru, što znači iznojiti se za svetu crnogorsku zastavu i sveti crnogorski grb, ja to tako volim da kažem. Pokazala si onim suzama koliko je tebi to sve značilo i posle kvalifikacija i poslije finala. Možeš li nam u par rečenica samo šta je značilo za Mariju Vuković biti na olimpijskim igrama uopšte,
a šta je značilo donijeti ovakav rezultat na olimpijskim igrama. Pa predstavljati prvo Mariju Vuković, pa onda predstavljati porodicu, pa onda predstavljati tvoje Cetinje, jel? Pa onda predstavljati Crnu Goru. Šta je to za Mariju Vuković? Šta to predstavlja? U suštini, olimpijske igre, kao što su i svi rekli, dosta puta se ponovio, je san svakog sportista i to je neki kao dostigli smo vrh samim učešćem iz naših zemalja, s naših uslova i posle toliko borbe, pogotovo u individualnim sportovima je to jako teško je doći do norme koja je ove godine bila jako visoka, 196 norma je nešto što, a opet jako visoka, opet jako veliki broj djevojaka koje su to napravile i 11 godina treniranja, a ne toliko puno dobrih rezultata. Nakon 2010. je bilo nešto što je bilo dovodilo do pitanja da li nastaviti, da li ću ja opet skočiti nešto više od 191, 194 koje sam skakala i da li će to biti jednom, pa onda čekam 2 godine da skočim, ne kao ja pitam nekoga, nego pitam sama sebe, jesam li ja sposobna da to uradim. I kažem da ova godina, nakon karantina prošle godine, ja ne znam, nešto se desilo da ja prosto sjednem sama sa sobom i da, ne kao da sam ja do sad, briga me, uživam, ništa ne radim. Ja sam trenirala i ja sam se trudila, ali nekako nije išlo, nije se dalo i prosto nešto je kliknulo, vjerojatno nešto trebalo da se desi u mojoj glavi, da ja budem svjesna toga da je ovo sad trenutak, da ja nemam još puno godina, ne kao ja sam stara, prestara sam, ali da nemam još puno godina i šansi da iskoristim da budem ovdje gdje jesam i da treba da ugrabim ove olimpijske igre, da želim da pokažem da mogu, da to nije slučajnost i da to ne ostane samo na tome da sam ja svih ovih godina odvojena od porodice i od prijatelja, od društva, od dragih ljudi i od svega zbog zabadava. Za to sama eto da bi bila odvojena, nego prosto ja sam htjela da, htjela sam ja svih ovih godina, ali odlučila sam nekako, donijela sam neku odluku, ali je to bila odluka koja je sad imala nekog, urodila je plodom, što bi se reklo, i možda je već dosadilo i meni da bude kad će, što će, ili nekog mog kukanja, ili nezadovoljstva, ili nesigurnosti sama sa sobom, da li sam debela ili nisam debela i ta priča koliko se puta spomenula i da li zbog toga ne skačem, ali mnogo mi je značilo samo to što sam skočila normu i što sam ja nadmašila neka možda svoje očekivanje u tom trenutku, što je 97 bilo jako visoko, da sam ja bila par dana u nekom bunilu, da li je moguće sam ja, jer ono kao kad kažeš 197 možda ne zvuči, ali meni je to zvučalo toliko daleko do samog trenutka kad sam ja skočila, meni je to zvučalo toliko daleko. Ja sam vjerovala da ću jednog dana i želim da skočim i ta 2 metra, tu granicu koja je nekako magična, ali od tog trenutka kad sam skočila 197, to je kao da sam prodisala, kao da sam skinula neki teret i kao da sam dokazala sebi da ja mogu sve, da sam ja sposobna da skačem i da sam ja stvorena da to radim i da samim tim što sam tamo i što sam u kvalifikacijama tako dobro skočila i što sam nakon toga postala svjesna da će Crna Gora imati predstavnika na olimpijskim igrama u finalu olimpijskih igara, me učinila ponosnim. U suštini ja treniram atletiku dugi niz godina, od Cetinja i učionice na Cetinju, Bara, Novog Sada, Bugarske, Atine, Luksemburga, Švedske i tako dalje. Ali još jedna naša prijateljica kuća je napisala da neko spoji Luksemburg, Bugarsku, Švedsku, Atinu, Novi Sad, ne bi mogao biti 9. na svijetu i stvarno jeste bilo veliko mučenje doći i možda je nekad izgledalo toliko nestvarno, ali kad sam postala svjesna da ću, pošto kad si u finalu predstavljaš si za tebe zastava,
To je velika stvar. Kvalifikacije, kao što smo vidjeli, niko ni ne prati. Toliko nigdje se neće naći. Iako su meni draže možda kvalifikacije u tom smislu takmičarskom. Finale je nešto nevjerovatno i sam taj osjećaj predstaviti se. Znam da nije bilo publike, ali publika kraj malih ekrana je bila tu i nevjerovatan osjećaj. Nama je bilo srce puno kad je bilo Marija Vuković, iza tebe crnogorska zastava. Gledali smo, naravno da smo svi gledali. Bilo mi je srce puno. Mogu zamisliti samo kako je tebi bilo. Meni je bilo mi je lijepo i znajući da su svi uz mene, da će moći da prate to, da se neće nervirati kao kvalifikacije, što nisu mogli da pronađu nijedan skok i kao samo su pratili rezultate. Bilo mi je drago, bila sam ponosna, opet sam bila toliko skoncentrisana da skočim najbolje, da kad sam već tu, kad svi prate, da dam možda još neki, ali mislim da je 96 u trećem bilo jako dobro i da sam se izborila, da nisam htjela nekako da ostavim to na 193, sad bi bilo šteta da je 93, opet je 96 malo jače, dosta jače od 93 i mislim da sam se tu već ispraznila nakon kvalifikacija i tog svog plakanja i poruka i svega i 196 u trećem, da me to toliko istrošilo da ja sam na 98, gledala sam snimak posle, moja faca na 96 gdje sam ja stala i rekla sam ovo skačeš lagano, što, a na 98 je bila moja faca koja je bila prazne oči, u smislu ne prazne, nemam želju, ali nisam imala dovoljno možda snage, što je šteta zato što mislim da imam to u nogama i da sam taj dan definitivno imala to u nogama, ali Bože moj, mislim, nadam se da će biti opet ovako, da neće zakazati. Biće prilika, sasvim sam siguran. Pominjala si poruke podrške. Slali su i oni koji su tu bez ikakve koristi. Slali su oni koji su tu ovako skroz dobronamjerni, skroz čistog srca, kako se Eli kaže. Bilo i onih koji su se sjetili da taj skok u vis postoji, iako do tada nisu možda znali kako to sve izgleda, koliko je to u stvari 3 cm, koliko je 1 cm, koliko je to puno. Postoji li neko ko te ovako, ajde prvo iznenadio porukom, možda neko od koga nisi očekivala, ili neko čija ti je čestitka posebno značila? Sad je to pomalo možda i nezahvalno pitanje, jer sve su nekako, sve su i bilo je dosta divnih poruka, stvarno. Rekla sam i par puta i sa sestrom, moja porodica i moji prijatelji su tu, to ne treba ni da se, treba da se spomene u stvari, zato što su oni najvažniji, znaju cijeli put. Malo ljudi zna to, ali baš sam se sa sestrom dopisivala kad me ona pita ima li neko zanimljiv da je poslao poruku. Na par nekih sam se oduševila od nekih ličnosti naših poznatih, što ih ja pratim dugih niz godina, što ja nekako gledam, wow, kakva gospođa, kakav gospodin, i što sam uvijek mislila za njih sve najbolje i znajući ih samo sa... Da ih imenujemo ili da ih ne imenujemo? Pa, dobro, ne moram, jer onda ću vjerovatno nekoga zaboraviti i onda ću ja biti tako, da se ne naljutim, ali ima par divnih ljudi sa kojim sam ja bila kao wow, oni su meni, i spomenuli bi Blanku Vlašić, koja je dosta godina bila uzor svima nama skakačicama, mislim, i da koja je taj skok uvijek stavila na neki nivo koji je bio wow i koji je bio fascinantan za gledati. Prije svega, ovo je sad možda neko drugo vrijeme i nekako drugačije od onoga kad je ona napravila i Ruth Bejtija koja je uzela zlato na olimpijskim igrama, koja me šerovala i koja je poslala poruku podrške. Ja sam bila kao wow, primijetili su me, ipak ja sam sada tu kao ne, ali nekako je lijepo znati da kao skakačica uvisi, dugo postojim, dugo skačem i dugo sam u sportu, ali isto kao što je bilo za Evropsko prvenstvo u Dorani, to je bilo moje prvo finale u seniorskoj konkurenciji i dosta ljudi nije moglo da vjeruje da je to moje prvo finale, pošto sam ja uvijek na tim takmičenjima, na svjetskom, evropskom, i svi su mislili tako, ali to je bilo moje prvo finale. To je finale Evropskog dvoranskog prvenstva. Evropskog u Dvorani, da, u Torunu, i sad je ovo moje prvo veliko finale na otvorenom, što su olimpijske igre i ne može bolje od toga, u smislu može medalja, ali veliko prvo finale i
stvarno, da ne imenujem nikoga, ali stvarno je bilo divnih poruka na koje sam se raznježila i tako mi je bilo puno srce i lijepo je vidjeti tu podršku, jer ja sam neko ko voli da podrži i da pošalje i kad mi se nešto svidi i nevezano za sport i za glumu, za pjevanje i volim čuti i vidjeti divne ljude koji su prizemni prije svega i koji su, ne znam, gospoda, tako bih nazvala i onda meni bude puno srce jer neće svako ni napisati, možda i neki što misle neće to uraditi, tako da drago mi je zbog toga. Ja sam primijetio poruke podrške i objave neke na društvenim mrežama, reći ću ti posle emisije koje se bio, prednjačile su zapravo Cetinjanke koje su bile ovako ogromnog srca, mogu ti toliko reći za sad, pričat ćemo o tome nakon emisije. Bilo je što je bilo u Tokiju. Opet jedno ovako pitanje, hipotetičko, možda pomalo i nezahvalno, ali da se osvrnemo na to. Valja li možda očekivati sad, kad si već došla zajedno sa svojom trenericom dovde, kad si dotaknula to neko nebo, kad je u pitanju atletika, kad je u pitanju skoku vis, postoje li neka očekivanja? Možemo li se nadati nečemu u vidu nagrade? Mislim na ono, opipljivo, na materijalno, na novčano, smijemo li se nadati tome? Znajući gdje živimo, nije ovo Zapad, nije ovo Amerika, ovo je mala Crna Gora, ovdje su sredstva ograničena, ovdje tako je kako je. Iz tog ugla te pitam, smijemo li se nadati nečemu? Iako je očekivano, iako je potpuno zasluženo. Da. Ja sam dugi niz godina očekivala i nakon svjetskog kada sam bila možda mlada i zelena pa neke stvari nisam znala kako funkcioniše, a mnogi ljudi oko mene su znali, koji su bili pored mene u tom trenutku i koji su stajali iza mene, a u stvari nisu iza mene nego za njih i dosta puta sam se razočarala i vidjela da to nije tako lako i da nije dovoljno samo možda postići rezultate, da to uvijek ostane na tome i moja sestra meni često zna da kaže nemoj očekivati i onda se nećeš razočarati, ali teško je zato što znaš da je to tvoj život, da si ti dao sebe, a da sutra za koju godinu kad ja prestanem da treniram da od toga nema za hleb. Mislim, pa upravo je to razlog iz kojeg pitam. Nije si, ne znam ni ja, sad koga bih naveo i bilo iz ovako profesionalnog, bilo iz olimpijskog sporta, neće ostati apsolutno ništa. Ja iskreno želim da ostane, da bude već u dijamantskoj ligi medalja. Ukoliko ne bude, ne može ostati osim neka satisfakcija da si za Crnu Goru uradila što niko nije, kad je atletika u pitanju. Marija Vuković, pričat će se za godinu, 2, 3, Marija Vuković je za Crnu Goru, za atletsku Crnu Goru uradila što niko u istoriji nije uradio. A šta ona ima od toga, osim lične satisfakcije? To kažem opet, pričalo se i 2010. nakon svjetskog prvenstva i to je bilo svjetsko juniorsko prvenstvo, prvo mjesto uzeti iz naše zemlje koja je tada bila poprilično nova i mlada i zelena i ja sam tada stvarno bila mlada i nisam bila svjesna koliki je to uspjeh i ostalo je na tome i ja sam godinama nakon toga rekla da ja možda nisam svjesna, a opet ne želim da živim od stare slave jer je to opet prošlo, bilo je okej, sjetit ćemo se svi, ali to je prošlo tako. Ostalo je na tome. Ja sam svjetski prvak, čulo se za Crnu Goru, ali opet kažem, bilo je sad par poziva od Olimpijskog komiteta i ja se iskreno nadam da neće stati samo na tome, jer opet kažem, za par godina kad prestanem da treniram atletiku, kad prestanem da skačem, kakva je situacija sada, to nije da se vratim da živim kući s roditeljima, nekako ne ide. Ja prva ne bih to voljela, a opet sam svjesna da je i to kao opcija, s obzirom da atletika nije toliko cijenjena, unosna i šta god i kako god, ali mislim da je ovo veliki rezultat. Iako ja to možda ne gledam tako kao ja sam napravila sad dajte meni i neću to nikada reći i ne želim da
kucam na sva vrata jer, kao što smo i prije spomenuli, ja skačem u vis, moje je da treniram i moje je da skačem u vis. Političari i ljudi koji žele i koji osjete potrebu da to urade, mislim da na njima je da pomognu i da možda prepoznaju da li je to zasluženo ili nije, ili da li ja trebam i zaslužujem da imam nešto od ovoga kao osim te satisfakcije i tog zadovoljstva i te sreće koju ja osjećam kad skačem u vis i kad preskočim sve ove visine i nevjerovatan osjećaj. Ja živim od toga osjećaja zato što sam navikla sve ove godine i drago mi je da sam makar u tom, da živim i od toga, pošto da nije došlo ovo, onda bi bilo možda čak, bilo bi teže definitivno. Da, razmišljalo bi se možda u drugom pravcu. Onda bi bilo kao da li, onda vrijedi i o drugim stvarima i onda si svjestan samim tim, ako nema rezultata sam i svjestan da od toga onda tek nema ništa i ne može se očekivati, ali ovako i ja ostavljam na tome da neko ko je zaslužan da to da nazove ili da pomogne, a ne da ja treba da, s obzirom da nemam nikoga ko stoji iza mene, da nemam menadžera, PR-a, ovog onog, kako to možda ide u ekipnim sportovima, da nije na meni da ja kucam na vrata i da ja molim za ne kao ponižavajuće, jer to su normalne stvari, ali nije na meni da to radim i pogotovo ne posle ovog rezultata koji sam po sebi govori koliko je veliki. To je bilo na tebi stvar. To je bilo na meni da pokažem da mogu i da nisam tu slučajno i da mogu, smatram generalno i ne volim nikada najavljujem ili da kažem, ali moja neka želja i moja neka možda očekivanja posle ovoga, Bože zdravlja naravno, da idem samo na gore i da, iako ne bude odmah opet 198, 2 metra, da sve što je preko 190 je veliko za skok u vis, svjetski skok u vis je veliko i za velika takmičenja. Zašto pitam? Zato što svi mi gledamo društvene mreže i ovu i onu i onda nailazim tako na sve više komentara, ljudi to prepoznaju. Ja ti za to kažem da je to u stvari potpuno nekako logičan slijed događaja, da je to potpuno očekivano, da živimo nekim slučajem u Luksemburgu ili u Švajcarskoj, da živimo u Njujorku, u Sjedinjenim državama, to bi bilo potpuno... Vjerovatno ne bismo ni spominjali ove teme, nego bi se to u hodu dešavalo, ali prosto tu smo gdje jesmo i ja kažem, navikli smo da živimo sa malo. Mislim, ko je okej sa tim, navikli smo da, što kaže moja sestra, znaš sa 20 eura, znaš i sa 200 eura, znaš da se snađeš tu gdje jesi i što imaš. Ja dosta često spomenem kad se čujem s mojima, pa kad me pitaju imaju li ima, i nebitno da li stvarno ima ili nema, ali znaš da se i oni bore na svoju stranu i da nama kroz naše odrastanje nikad ništa nije zafalilo i da ono što smo imali je bilo dovoljno i da uvijek, u stvari, kad razmislim i kad razmišljam o tome, ja kažem, mogu ja i s ovim, skakaću još koju godinu, Bože zdravlja, zaposlit ću se i što god slijedi posle toga, ali u mojoj glavi uvijek da, ako sam sve ove godine možda namučila moje za neke stvari, da mogu na neki način da se odužim sa nekim stvarima, da oni ne moraju sutra da brinu ni za što u životu, a mi ćemo lako, nas troje, brat i sestra ćemo lako i snaći ćemo se i uvijek nekako tako razmišljamo o stvarima o kojim, eto opet kažem da smo negdje drugo, vjerojatno ne bi morali da razmišljamo, ali to nam je što nam je. Opet kažem, treći put ponavljam to večeras, iz ugla posmatranja prosječnog ljubitelja sporta, ti to svakako zaslužuješ i to je u potpunosti očekivano. E sad, ovako kako kažu, lopta je u njihovom dvorištu, pa ćemo vidjeti kako će to sve izgledati. Da se mi vratimo na ono što je bilo, ili samo ćemo ovako rekapitulacije neka. Bilo je evropsko dvoransko, pomenuli smo ga, 192, pa je bilo igre malih zemalja su bile zlato, pa je bilo je Smederevo, ili Balkanijada, 197, pardon, norma za olimpijske igre i onda 196, famoznih 196, četvrto
četvrta visina, a deveto je li vrijeme jer zbog tog nekog bodovanja jer si rušila. Ono što slijedi jeste, poznato je sada već svima da ide 28. Sada već svi znamo da je... Sad svi znaju, svi su se oduševili. Ide 28. ovog mjeseca miting Dijamantske lige u Parizu, ali ono što je manje poznato jeste da prije toga imaš 24. imaš Budimpeštu, ili tako? Nezahvalno je pitati što očekuje Marija Vuković ili Joana Siomu, ali da vidimo kakve su ambicije, što ćemo da jurimo u Budimpešti, a na što idemo to na mitingu Dijamantske lige. Pa, kao što sam ti spomenula, nas dvije smo pričale i dogovorile smo se da će Olimpijske igre biti zadnje takmičenje ukoliko ne bude neki poziv od Dijamantske lige, pošto je to možda bilo i priča prije, ali teško je upasti na... I s obzirom da sam ušla u finale, taj poziv je došao isto veče kad smo se vratili u selo i pošto ja moj telefon nisam mogla da otvorim jer je on zabagovan, da su pisali trenerici da provjerim ja da li je to ok, da potvrde nas, ja sam počela da se grlimo kao idemo na Dijamantsku ligu. Mislim, nažalost idem ja sama s obzirom da je to plaćeno samo za atletičara, ne za trenera. I umeđu vremenu dok sam bila ovdje kući sam dobila poziv za još jedan miting u Budimpešti koji nije Dijamantska liga nego je neki malo jači miting. Nije ni slab, nije ni jači, ali sam se dogovorila sa njom da idemo s obzirom da je Dijamantska liga jaka i da je to bukvalno kao svjetsko prvenstvo. Da imam kao jedan jači trening i pripremu nakon ovih nedelje dana što ću biti u baru i sama ću trenirati, s obzirom da nisam htjela ni nju da opterećujem, da malo i ona uživa sa svojom porodicom, sa sinom i rekla sam da mogu sama da iskombinujem to i da mislim da za ovih par dana uživanja kući i gostovanja da ne može puno da se izgubi, samo sad da vratim fokusa svega ovoga, fokus je i dalje isti i posle olimpijskih... Kakav je nivo motivacije, to me interesuje, i postoji li dalje ta glad za što boljim rezultatima, što višim? Postoji. Ja sam baš rekla i ovih dana kad me neko pita, dosta ljudi me pita jesi se odmorila, jesi uspjela da se odmoriš, mislim da nisam. Mislim da sam se generalno još više umorila s obzirom da sam ja navikla da treniram i da budem u kući sama sa sobom u 4 zida. Da je ovo mene malo istrošilo, opet sa neke druge strane ispunilo nekom energijom, biti tu s mojim ljudima, sa porodicom, da sam dobila neku drugu vrstu energije, ali da tu je motivacija, samo mislim da trebam da odem na stadion koji dan, da ja uđem u moj neki svijet koji sam navikla i da se to probudi nekako sve. Da budem svjesna, da, pošto sam se dosta emotivno istrošila, dosta je to bilo par dana. Samo na olimpijskim igrama sam bila istrošena na maks, da ja kad sam došla kući ovih nedelju dana, mislim da mi je prvi dan danas tako glas malo, možda tako smo pokrenuli te neke teme, ali mislim da sam bila kao sve je okej, sve je super šta je bilo. Tako da mislim da imam nedelju dana da ja dođem sebi, da budem svjestan da imam, da nije gotovo, da moram malo da se... Rekla sam, ne volim nikada kažem očekujem to i to, ali eto, zato u Budimpeštu bih rekla da, eto, rezultat od 190 da bude da bih ja imala neko samopouzdanje, da vidim da nisam izgubila ništa za ovih 10-ak dana, a na Dijamantskoj ligi se nadam da ću opet uživati kao na olimpijskim igrama i da ću dati svoj maksimum. Koliko će to biti, kako će sad to biti, pošto nisam imala nikad ovakvu situaciju da sam ovako nešto napravila, a da sam morala da nastavim baš na tako jakom takmičenju. Mislim da će biti okej, nadam se da ću ovih par dana da se dovedem u redu u smislu u glavi svojoj, da me čeka još jedno veliko takmičenje, da ga iskoristim, jer ako ga iskoristim fino, onda će biti možda i narednih takmičenja. Opet sezona se ne završava ni tu, jer 12. imam u Berlinu još jedan miting. To sam upravo htio. Smijemo li toliko daleko da idemo? Postoje li neki planovi za nastavak karijere? Dosta je ovako nezahvalno pričati o tome. Nastavlja li se zapravo, to prvo da pitamo, nastavlja li se saradnja sa Joanom Siomom i nakon Dijamantske lige, je li tako? Da, nas dvije smo razgovarale, naravno imamo fin odnos i ona je rekla da je za to, ja sam rekla nadam se da posle svih ovih rezultata neće biti problema ni ona da se plati, s obzirom da to Atletski savez podržava i mene i nju u smislu stipendije koja
Nadam se da će uspjeti da se dovedu i oni u red i da malo se ozbilje, da ja ne moram da razmišljam o tome, ali definitivno je neki plan da naredne 3 godine sarađujem sa njom i da napravimo, nadam se, još bolje rezultate, jer vidi se po rezultatima da to prija, da meni prija i da se ja osjećam lijepo i da sam se vratila u smislu nekog mog osjećaja unutrašnjeg mira i zadovoljstva kad skačem u vis da se to vratilo, a dugo nisam imala to kao što sam i ponovila, ali 12. kao što sam rekla, Berlin, isto neko jako takmičenje koje nije Dijamantska liga, ali smo prihvatili jer je srebrna liga i donosi dosta bodova za sljedeću godinu, a s obzirom da su sada neka nova pravila i novo bodovanje, rank liste i sve ostalo, mislim da će nam značiti za sljedeću godinu. Iako sad nakon finala imam dobru poziciju i za sljedeće godine bit će isto jaka i treba nakon toga takmičenja odmoriti baš kako treba, jer ja ovo ne smatram odmorom jer je ovo bilo na maks neki, u gausu sam bila, što se reklo, da nakon toga da odmorim malo ja glavu više nego da mi treba neki mor ili nešto, nego da odmorim, da sjednemo i da od oktobra počnem da treniram kako treba, jer već od januara će početi dvorana i svjetsko prvenstvo u Beogradu u dvorani i sljedeće godine i svjetsko i evropsko na polju, tako da voljela bih da ja samo sa ove pozicije nastavim tamo, da ne bude kao borim se da dođem do toga pa onda nešto pravim, nego bih stvarno voljela da ovaj put bude, to je neka moja želja i neki naš plan o kojem smo razgovarali je da nastavimo, da počnem sa 193 plus, da ne bude par takmičenja do 190, nego da ovo bude neki minimum, a tu je već sve lagano, ako bude tako kako smo mi isplanirali. Biće, zaslužujete, u potpunosti zaslužujete da tako i bude. Ja sam ti nakon ove Vile Gorica ovako više iz neke želje da to bude tako nego iz nekih objektivnih očekivanja rekao neka bude 2 metra. A ti si ma dobro, to je lagano, 2 metra, kao u smislu ne znaš ti što je centimetar, jeste, ne znaš ti što je... Zato što dosta često ljudi kaže i 96, 98 ne izgleda puno, ali je to ponoviti isti to plus 2 i... Ne znam, ide Budimpešta. Tamo neka bude tih 190, neka bude neka dobra priprema, a onda u Parizu, neću reći 2, imamo kad za 2, ali neka bude novi lični rekord. Ja mislim da je to nekako na redu sad... Posle svega ovoga da se zaokruži. Da se zaokruži jedna uspješna godina za Mariju Vuković. U svoje lično ime, ime ljudi koji su ovo realizovali, u ime čitave MNE Sport televizije, ja ti želim sreću. Želim ti da budeš na nivou, da budeš fokusiran, u što ne sumnjam da ćeš biti. Želim tih 198 na Dijamantskoj ligi, plus, ako Bog da, plus, pa onda da vidimo ili Berlin ili Beograd, da mi to fino zaokružimo na 200 ili na 2 metra. Hvala ti još jednom što si došla ovdje, što smo evo razgovarali, dohvatili se raznih tema, nadam se da ćemo imati priliku da pričamo i u nekom nastavku, na nekom narednom periodu. Hvala tebi i cijeloj ekipi, bilo je zadovoljstvo, bilo je zanimljivo, prolećelo je ovo vrijeme i nekako prijalo mi je i hvala ti. Uvaženi gledalci, bila je to Marija Vuković, rekao sam najuspješnija atletičarka, skakačica u Vih Crne Gore, ikad 9. sa olimpijskih igara u Tokiju. Pričali smo pa bukvalno o svemu, dohvatili smo se i onog što je bilo prije igara i onog što će biti nakon igara. Očekuje, kao što smo rekli, najprije Budimpešta, onda i Dijamantska liga. Vjerujem da je i vama proletjelo ovo vrijeme, nama je svakako bilo prijatno razgovarati. Meni ostaje da vam se zahvalim na pažnji i poželim sve najbolje do sljedećih krugova. Prijatno. Kada znamo u šta vjerujemo, nije nam teško da damo sve od sebe. Jer znamo da svi imamo istu želju, istu žeđ za pobjedu. I kada se od nas očekuje više, mi koračamo još dalje.
Zato smo ponosni. Zato smo smjeli. I baš zato bodrimo svim srcem. Olimpijski tim Crne Gore. Strast koja nas spaja.